Buenas señoras y sus más tatlo para Fino para Fanachu. Continúan introducen myself, por favor. Buenas and saludo para man amko, man hobin sa nitori man futsudo. Guaho si Francis Mary, Manibusan Sablan. Mapanyago sa mapoksay guahanzo, lo ani umasagwazo gimit may bisyento si tentay siyete na sakan. Umasagwazo sa tao sangkatan na isas Marianas mas no directamento no sa ipan. Pues es una no malakatan zo. Gimit 978 na sakan sa sumagazo giza sa ipan zani asegwaho as Edward Castro Sablan, zani dos mamagun mommy as Anale, zan si Edward John. Pues eno la cuenta digiti put guaho no manu na mafanyaguzo zan manu na sa masigazo pago sa masigazo gwini giza sa ipan gisangkata na isas Marianas. Si Dios masi Siñora, un attendee megay na FESTPAC, un represente itautauta itanota siha gi Marianas, gi mega na FESTPAC, kasi nun sangani ham put fabot pudi experience shop mus gi ST FESTPAC. Si Dios masi, no ututuhon gimit 985 na sakan, no gwina tempo, no dipusi para New Caledonia wato gimit 964 lo puriguahasya incubocaw zan no problema ginin tautano gui giza New Caledonia zan i Frances gumetlulu ilugat niya no in Europea no matalaika ilugat zamana apega guatu gimit 935 na sakan is Tahiti, French Polynesia. Pues guina tempo no está estudiante y man bailadoras and bailador ni uget lului i grupo anya i grupo Marianas High School and Antigo Club. Pues es una inet nun matutun diski mit 980 na sakan za esta no i bailadoras and bailadores no man capaz man gay confianza pues man malago pero panli lugar otro lugares and otro tanos of pan una amenta y experiencia niya pues eno na man audition ham no man manyaw ham gizi kompetensya ni pabe pero mali hazi seniors and mas kapas pero representa isang katana isas Marianas maguzo para be informa itaw siya na eno masoseti sa maadzik i Marianas High School Antigo Club para be representa isang katana isas Marianas. Pues man malagwatam giza Tahiti zagwiza zi a primer viaje na inexperiencia i Festival Pacific Arts. Pues ginin edzo na experiencia para guaho no o polo galomina soko zan gikurusono na budimampus no ababa i experiencia ko i nasoko zan anamas tadung i hinengeko zan isinengeko put Kulturan Chamoru no sige di ukalamtini para be representa y sangkatan esas Marianas no gi ochusia na Festival of the Pacific Arts pues no cada 4 años no devi ben piparaham za no edise man maadzik u representa y lugar mami za no gimit 988 na sakan ani matutali tiempo para nagwahan no Festival of the Pacific Arts giza Australia no timan maadzik i grupo mami pes man tristi ham lo man mago fam sa i 800 na famagun mami man
manhano zan ma-representa i Chamoru zan edisay famalo i Refaloas. Después, no gimit mo 1992, magufzo para be import ma itaw-tawta na man ma-adzikam tatlo i Marianas High School Antigua Club sa manhonoham para Cook Islands. Sa etuat na lugar no man mampus magart no bonito na eksperyensya sa man mapegaham giskwela man guaham man matareaham iti mapananan no mamas visa siya i man mamatitinas na man ampu pamalaan sa man matarea pero wadahiham pero una nyotsuham sa magart no en pananan mamas sa kalananan mami sa no eziwati sa Cook Islands manapanhano ha maadziki grupon mami pabenhano para no zan gintilatizo para ay tutaki lo sigo ni laihu linya na manhanom para murea so lo donde está no man maadzikam para benhano za ben palaki ocho na lugar niya i Cook Islands sa i-experience mami gui mampus no mangi kalan ni zilek mo ininimo ni kalan mantikiza ni mampus mangi za magard man ampu we pwede siya pamalaan no kalan man freehona mampus za ni masuram za ni tauto Cook Islands kiza Hawaii ne no para na Festival of the Pacific Arts na sakan no kalan usangani siya hafa no kantan niya isya man ampu antes ni ezi sinya kasi tu na dinanti isi palabra lo ang gilenya man manganta pagu araw pate uppa pasuru pagu madzengzun siya nizi poro na mas no natsalik na tiningo ne pues no eso siya na uno English fond memories giza Cook Islands lo giza Tahiti bibida zo tatisa no wahaloki ocho experience ko wi ni mampus eso na muna mas no malaguzo para besiga mo carrera zani Festival Pacific Arts sa no bula experience ko zan bula tiningoo ezi uno ni ma-coordinator zan si Johnny Sablan zan uno na representante na guahan na tempo gimit 1965 na sakan zaman honam gato para izi itano niya ni angin telatizo afahan si Marlon Brando Gwiza is si famous movie star Islonia man karera ham gato zaman en tagi en experiencia Islonia guahaloki ocho na tano naman makoni ham sa ay naman minagop restaurant til mami esta edna minagop niya ani guaha dandan i batko duro di man baila sa ezi gina tempo popular i raps and i pop ne mas duro man kilolo gisatgi duro no matogo is niya no version of the eka ko I worm is no senyor padi snake kalan abira kita lo tatid siya na baila lo man bravo pues no guaha ocho na experiencia no dulu sakat sa like kugalata no keke hasu tate office no en segui udingani lalahiu sa gua 5 lalahiu na tempo ne man jovencito man gagagagi eskwela ni segundo no si high school in siya sa mo panupuzong zendalak I tau ban sambi man ompuzo siya da sinya man hono para si mapanana ni bar lo ahi ama no for English they snuck out sa edza umongangzu waliligaw siya manay taza sa ulanga siya kalantigwi zi biyahune galatsa ani sutera zo za ni timotu zo gezu na ora ni matago zo ananga zo si nanamdiha za gigun tumalakhalum zo
ano izu ni na uza a padmora zu ginin tati za na grupo zo pues no edu arek loku gina tempo pues una set bizu na klasen areklu para i cinco na lalahiho za utago siya le kupula i cinturonizu maila pues mismo cinturonia una fan opuk za duru di u saulak u ano sablosus Bezu duru di ulalat di pago hazi tu mago amzu parang pan huzo sa estina mizo besduru di salak duru man gigik sa man masasalak lo no maulik sa ti matali izu pudezu narek lo magradesi sa matunga na no u representa manana niya zan gindet ni manana niya munga des debi ufan ekung upes no, eso sea una experiencia no uhasutati gini za Tahiti zan loki za Cook Islands pues y otro na lugar ni ufatoigi loki ni Festival of the Pacific Arts gi mit 1996 na sakan is a Western Samoa di mafananan Samoa pago za no mangi gwi loki sa mangaigi i galin mami gi fiun potun mami pues Zengi man yaling ham, man malagwa ham, papa man boka ham. Pues no bula magay na mangi na experiencia guhi. Guasia no tau no en fa amigo za no magwaiza ham mampus man maagang ham za makumbida ham para ben fanyena gigumania. Pues no siya na no cultural exchanges en segui. Pues no después de Western Samoa ti man maadzikam para no New Caledonia gi dos mit nasakan no otro na grupo man maadzik lo tanza guasa esa man like New Caledonia zo ni Samoa zo gedi mafranan South Pacific Games gi mit 1965 nasakan so no Paraguay maulika lo mantrisi mang estudiante ko sa timan maadzik lo después gi 2004 nasakan i grupo ni azuzada gune tempo zi mapananan no inatuas acronym isi para inheriting natural ancient treasures utilizing ancestral spirits. No gifino English guata lo ocho na anya gifino Chamoru lo poluza noti o to the memoria no toro do pas malina be for the English skipa lo es una grupo maadzik para o representa isang katanesas Marianas sa isina grupo inatuas si la difunto as Richard Dueñas mas matungo nes puli guiza i protege Frank Verbone gizi tau ani matumagi para sa ipan apot mais na grupo inatuas pues mafaisin zo para be get Louis como board of director presidenta pues no ugatungi siya papa para halau gina tempo y 2004 na sakan sa mangi magatado zin experiencia no bonito sa no mami zani ilayo is Edward John zan i grupo gina tempo gatungyam loki na difunto as Sebastian Kamatsu no matay guamha is sina persona lo mafanyagos and mapoksay sa ipan lo matotug is a guam getsi i kalangwa no cultural village no afatutui pues no ay ocho na experiencia gi dos na sakan man maati ki grupon mommies and grupon tinian gi 2008 na sakan para American Samoa lo gina tempo ti listo isang katanesas Marianas para na panhono grupo pues no mumaknyo i participasyon mommy zani mandanyam zani baladora za balador ginin sa ipan zantinian za duro di en practice duro no kanakada no sabulu mandanya ham man matu i tautotinian man hami man practice lo después ani man masangonyam na
Chasaga Tisinia Manhano Pudi Tima Perbinizi I Grupo Mami Duruzo Komati sa half na eno masasedi pes ani dosi na sakan za timan preparado talo isang katan nisas Marianas po Panano para Solomon Islands ani akumbida zo si Peter Robert Onedera para besauno gezi gininiila na grupo no tumadzuzuza no enseguida sa opi ungan por favor konizo sa malag mahalang zusa ni Festival of Pacific Arts sa Sen Malagzo para besauno sa gracias a Dios who represented Guahan Guinatempo lo matunga ni Mangatsung na si Guahan ha who representa na enteramente i Marianas pues no humano zo English for the first time as a storyteller. Sa no magozo sa ginin ezo na eksperyensya ay dosi na sakan no ukontinua no muna storya sumanga ni storya lo ezo na storya di alikwento na mamta izi mapananan fai the rice plant and the rice seed guahalalay utugi za Judazu ila defunta as no Dolores Ichihara Marciano mas matungona as Lynn Azudazu muna mas bonito sinalalay zan visa loki tumogi baila ni ufananagu ifamaguan eskwela gwinigisan katanesas mayanas zangingagizu guahan and zangin makumbidazu u presenta loki na lalais and zankanta lo no esina lalais and kantas and baila no utugi gimet mo Vicente 99 na sakan sa diski ezuna tiempo no Caragua Pacific Islands Bilingual Bicultural Association na conferencia no en comunity en Fanagui esina lalais and baila pues en bailazi disia man participar pues etu o presenta gidos me dosina sakan ilalais and ibaila no vizazi mafanana ni estorahu ni expressa huzo i público pues gidos me 16 na sakan ani manhanam papa then i grupo mami in representa isang katanesas Marianas Gizaguahan no uget luhi i edzi mapananan performing arts na grupo azan i getongo as Gordon Marciano sa Muhammad na dos in get luhi esi na programa pues no manong papa put esi na programa performing arts in no English in coordinate itsu no kategoria lo aniguahad no tansakuz and lugatu monozu za presenta otu na storia purizima pananan a lost continent of Mu guahalalay utugi la defunta as Ding Marciano talu visit no tumogi ibaila a choreograph itsu ukanta utogi lalay wingi papa ano as part of my storytelling pues the esinasakan no maadzi ko como storyteller talo para Hawaii sa no pues alikwenta dan ginon tupong todo do siya Festival of the Pacific Arts ni o patoygwi pat o hanawgi was sheti esta hago na sakan za ola mon no zangin ma bendisizo talo zan puno nanaw biha no zangin ti matay pati malonguzo pues siyempre bespia empeño babe palagwatu gi mono na lugar ni maadzi kumunti New Caledonia pues no muno Siñora no mono maadzi gunigi September pues ola mon tuni manamku ora mon no mohon
maadzik isang kata na isas Marianas galong 8 anyos na tempo sa sempre debi ubira gitati winigi sa Micronesia sa utunga nagwasya 8 na no lugar no sinya halokwi no maadzik para get lui sina bonitun no inet nun dyan festival no giza Micronesia no ben pwede ha maekungok kuno English is a mommy bid sa no en konsigi mo na lo zan ginti maadzik base pia talon tenyo para be sauna masaya mano imaadzik sa no pues eno le cuenta no estorahu siya siyeti na Festival of Pacific Arts ni u Hanagui. Si Zeus Masi Siñora, kogwaha experience shop mo zan I man masters pari manyainan menhalom pari kulturata durante esti FESTPACs siya. Ngan uno may mensiona si Señor Frank Ravon. Pagano sa akin kalang tristizo sa tuli palubiyay and humanozo maasudahan do ukomprendia na wahasya no manmatanso za no tumagawi como other masters no pues ukomprendi ezulo guiza uno zao mo reconisa na master dancer no the master choreographer winigi islota giza Marianas Tijuana si Señor Frank no influenza or siya afanagwi ni baila zanto isi siya kiningo niya ni na kantori sang katan na isas Marianas tinao nga neji siya afanagwi como si Ladefuntu Bully si Ladefuntu Fleming gizatinian zangwatalo otro siya ni no dyan protege siya no siya afanagwi no gininsiya zan ginin apa autonom na leksyon zan tiningo no matuli magi winigi sang katan isas Marianas kantori si Eric Regis no guiza loki uno tauto Frank za sesebi mampus esti sang katan isas Marianas gagi tinian pagu lo azuzudaha am loki magi winigi za saipan zan giza luta no otro siya na masters no sila dipunta no Tan Maria lovingly caller ng kita sinang kita Tan Maria no Palacios Crisosimo animonozo para no Tahiti gimit may 165 na sakan humano como suruhana pauguta fananan titulo niya zo amti nasalik sa ani mami galumi kwatu sa manapandanya no alikwenta grupon mami basta ki no 5 na pamalan dan 5 na lalahi zan giti malefti tilatizo no manapandanya ham zan lalahiho zan pamalan zan sinang kita pues no zan gingwahan no lugar mami ulasa gwi ujeti gwi zan gingwahan lugar niya ajeti ko alasa zo so maano tahgam na dos no maseti so giza uno hasu ti ezwa na festival Hanagui nagwasya 8 siya no si Tatamu Biho si Kunjak Luhan waswa na ezu na matunguham na dos no pudi gwa na mami na dos sumono i Festival of the Pacific Arts no mampus no udispeta na master no blacksmith the opposite nanezu herero yes the no dizigi umensiona giza hagu ya natsa Siñor no mampus I guess he was fond of me sa no pudi no zimatungam na over the years then no ani masadam umbiyahi no atuli is zonya banner
Nedzi idonya banner ginini alatsa siya na programa dalenya recuerdo sigining guaho paron hahasuzo. Pues debi be lak no se zuzung zabe aksa hulo zabe hahasugilo waswa na upaisin poro fatinosizo no macheti. Pues no edzu zan I komzu zan loku eziteras para puwa. Ni malaguzo para be usag minigalatsa. Yasagwao lenya monga. Debita adora esi Filipinas tunjak. Leko ay de lokwi. Pero ko na para na sebi na tapahan lo. Ahi sa parabin adora nos. So biza uno na master no blacksmiths as the biumo as tunjak. Sa magay numampus man mahalang ham ni biza. Keke hasu hazi otrusian na no the masters sinangkai sellers biza uno hasu na master antilatizo master weaver toto sangatan na isas Marianas Sablan Pizidunya nitima asagwa no kikasu gwa talo siya ocho no na masters no lo hasu na Wase ocho no mangatsongo situn Filipi Ruak, manhami para Tahiti, Wiza Gumet Lui izi na grupo ni manhita na sakan italabok men stick dancers. Wiza pumotma za mosablesi na inet nun zamagub sa ilanya as Joe Ruak, Wiza no tumahlo izu na bonitun inet nun sa amatun sige mo na ifinanogin tatanya. Watalo ocho nosput masters lo CMO sumono gumet Luis siya siya warriors flavor followers ni Carolinian sa Rokucho Billy por ejemplo ila difunto visa ocho si Dolores Marciano si Ling Guiza Nugumet Luis na grupo mafananan Petlas Marianas. Siya man maadzi ki mid 988 na sakan para no Australia vila tempo. Pues no sinya timan mafanaan pati man no yesu na titulo I masters ne official lo ki lebloko man master siya no ki bandan kuturata kumunti baila pesi lalay pes bandan mampu os blokwi bandan no historia ocho ni paguahaso ni manhita para no Hawaii si Señor Donald Beneventi Mendiola visa uno na zoanti no cirujano nuevo nama reconisa como doctor sa Universidad Wuhan para ititunya siya then ginayzanya ni Bandan Omot. Pues visa uno then itinatizo reconisa como a master Bandan ito amti. Sa último na question ho, Siñora, último na finaisan ho, hafa abisumo, hafa izomo advice para nuevo na generasyon. Manlahoban ni para representa, tautauta, tanota siya FESTPAC, mamala na champo, hafa izomo advice. No, sizus masi no sa financial no debi mapipara siya nasa ipalabra gifin na English. To be forewarned is to be forearmed. Pues no kumikilig niya no no finota ni manyanata na no debi pipara how. Debi tungo hafa paron experiencia zangin humana ho paron representa ilugat mo no. But familia mo sa kantori familia ta representa no. Lo ti ilugat ta lo debi ufangay minesngon sa eno no mafanagweta no ni manam kota
na no debut fatsui hafa malago mo. Debut on pipara ho za on ketungo hafa siya na experiencia pa rin experiencia no puno English, do your homework, no? Sa zangin on pipara ho, the no puno English, you would not be disappointed. Maybe a little bit, sinya dididi, no? Sa titolo tempo hafa planuta no makunsigi pat pumusibli lo esa na guaha idea hafa pat expecta, no? Siguro na ako at iparago ko kilida.